Kapitang Inteng! At dapay sardinas mo, Maray. At dapay mat may saan na batay, Maray. Sige, gatanga kunday tamay sa nagbatay. Mabit lang nga raw talaag. Basi mo't gaya mo ti karga ti tersilam. Ay, huwag nga raw. Nabayag nga may na nasaan nakagimat gatang itilakok. Ay kat gumatang kan sayang mo't dagiti customer mo kuma. Anya nga tano kadwaan nakagumatang itilakok inton bigat. Ay kat mabalin lata, Maray. Anya ngay nga oras nga agrubat ta. Alas 7 itagsapa, tapno makaawid ta adagos. Sige, Maray, mayata. Aduhin ti sardinas agat-gatanga, Maray. Adto'y matibayad na. Anya ti bagam kanya, kagawad. Mabalin ka dasi ka ti pagluganan mi kan ni Marituyang, kwarog. Sa dino ti papanan nyo aya. Mapan kami ag-purchase. Naibus mga mintilako kon. Awan pa'y mo't ni nanatuyang. Urayan tabiitin Paumay siguro day jayan. Sigurado ka nga umay ni nanatuyang. Amangan nga no agur-uray ka iti awan. Wen, umay day jay. Sigurado day ta, kwarog. Anya nga'y nanakwanang, nag-text ka din ni nanatuyang. Itay pa'y ngamin nga agur-uray ta, ang maginggay ta. San pa'y mo't ngay may? Paumayan day jay, kwarog. Ay, siguraduan nyo lang, gagawad. Tapno saan mo't amasayang ti oras kong agur-uray. Wen ka day. Ay, day jayan ni Marituyang. Sumunga din. Nakabumbuntog mo't amag na. Ay, kagagangay na tabakatan. Ay na, pasensya kayon pinagururay kayaw. Insaganak pa'y nga minti pangaldawan ni Badungkaw. Okay laang, Marituyang. Lumugan kayo nga ruday, tagrubwat tayawn. Ituloy yung langan tagsarita ijay dalan. Nanatuyang, kagawad kwa nang. Ay, nakasangpat tamat langan nito ile, Mare. Un nga rod, Maray. Anya nga ay, rugyan tante agpurchase. Palimos, uray barya lang nga pa. Mari kwa nang, mangmangagnak ka day. Kita umutlat tandag iti malabsan tangag palpalama. Mari kwa nang, okay ka kadilaan. Ay, anya jay ko na, Mare. Ay na, ti kunak, rugyan tante agpurchase. Apay ngamin ay akit kita dagiti malabsan tangag palpalama. Kwa, adda nga mintay buybuyaak iti Facebook. Anya manin abuy-buya. Jay man nag-disguise. Bak nang a vlogger, Mare. Nag-disguise da nga agpalpalama. Kat no sino mo timang tad iti kwarta kadakwada, ikanda pa iti dakdakkel agatan. Anyat kayat mo asawan, Maray. Amangan numay sa kadagitaado nga agpalpalama ket bak nang a vlogger gayam. Iisimahan ni da ito yun, Maray. Inruar mo mutanday tado akwarta marikwanang. Wen, makitam day tagpalpalamaan nakabado iti color blow, Maray. Wag. Panagkunakit bak ng a vlogger day ta. Ay saus, di ka agar aramay Ay marikwanang. na, agtalag ka kadikanyak, Maray. No itad ko day to'y 20,000. Sigurado nga ag-triple na itaw. Sikat ti agtalag kanyak marikwanang. No saan ngay a vlogger day ta. Di awanan day ta 20,000 mo. Ay na, saan ka ngagdardara sutogs, Maray? Saan mo? Kitaam nga kaslabak ng a vlogger ang nag-disguise laang. Ay sardengan nak marikwanang. Anya ngay nga tanumang tad kalaangan oray basit at tulong kadakwat. Ay saan? Itad ko to'y 20,000. May pasiguradok abak ng a vlogger dayta. Dayta na'y nakabado iti color blow. Sigurado pag triple yan na tiitad ko kankwana. 20,000.
times 3 equal 60,000. Di ada 60,000 ko. Ay, urayan nak dito ata, asit gak manday jay. Ay, sus maray, agpanunot ka. Ay na, amok tararamidag ko naklang arudan. Basta urayan nak dito. Oh, adto ti kwarta para ken ka, ading ko. Ha? Nagado ka kwarta, manang? Wan, para ken ka dayta. Sigurado kayo kadi, manang? Sapay sa sangaribo da itoy. Wan, sigurado ak. Okay lang kanya. Pag-aayat ko nga minti tumulong itikaskan ka. Ay na, agyaman ako na manang. Mabalinan nga agipatakderak iti basit akalapaw me. Apay nay, saan samot ang vlogger da ito? Ay, ting positive lata ko hanang. Ag triplin to ti kwartang. Manang, agawid ako na. Kat agyaman ako na iti kwarta ngayon tadyo. Dakkel atulong da ito para kada kami. Sige. Agan-anad ka, adeng. Agyaman nak. Napadan. Ay, uno, ang mga numapan na lang kita nakiti kakadwa na kitang sublimat lang naman ang nama. Ay, ano usak niya ang uray dito? Kag, inted mo amin ti kwartam iti dayjay nga agpalpalama, marikwanang. Sana bale, tano vlogger day jay ang triplin to ti kwartak. Diawanan ti gatang ta iti lakaw. Ay, sanga gasot lang to nabati mare. Ay na, marikwanang. Agpampanunot ka kaday. Di ka mamagsaoy ti kasta marituyang. Kwartak mo day jay Balbalakadang kalaang. Ay na, saan na nakasapulan, tamok tararamidag. Ano santala ang taguray? Siguradong agsubli day dyan no madamdama. Bagim ti pabasulam no saanin nga agsubli ti kwartam. Pinalakadan kan, ipapilit mo magtikayat mo. Anya ti ibagam, inteng. Ay, ada pang ibaunakin ka, dungaw. Sa dinaw. Ingka man gumatang iti kapay. Iti tersina ni kagawad ko na. Dahi talaang ti ipagatang mau. Ay, nayunam tun iti dua balkot ti tinapay. Ato iti kwarta. Ala. Mabitla nga rod, tainak gumatang. Da kayo mo gayam. Nanabanang. Sa dino ti papananyaw. Ay, inakman gumatang iti sabali at Teresena, barok. At damot day ta tersina ni kagawad ko nana. Nakasira nga rod. Kusta? Saan da pa nakaway? Nay, sa dino tinapananday Nagpaili da kano kanina natuyang. Agpurchis da magkano itila ako na. Isumati ko na ni Chip Kwaro kanya. Aya. Ay, kasano dahitan? Sabi mapanak ko gumatang iti tersina ni Apo kagawad. Ay kat, ano sad tapay lati mapan gumatang iti sabali at Teresena. Ay, saan mo't ang mabalin nga orayan ta ni Marikwanang? Nay, rumabiin. Sige nga ron na nabanang. Agkuyog tan. Rabiin, maray. Awan pa'y mo't jay bak ng ablager ako nam anagdisguise laing agpalpalama. Madanagan ako, marituyang. Sabay ba intimil dya intid mo? Day tangarod kahit. Kasanon no saan gayam a vlogger day jay. Di awanan. Awanan ti kwartak maray. Ay, kat basol mo Di naktumo nga min dengdengkain. Anya ngay ita. Agor oray talatan iti awan. Ina, marituyang. Kita taglawlaw tamaray. Nakaawi din dagiti dadumang agpalpalama. Datalaangan tinagbati ditaw. So na saysaya at sano agawid tan. Ay saan? Masapul ang maalak tay 20 mil ko. Inted mo lang arudan, sublim payla. Kan maysa, amum ayano sa dino ti balay jay tao anang tedam. Ay, soft drinks man kagawad.
Saan mo ka diya makita, Kapitan? Awanan soft drink sa lakok. Kas kalamangin insulto, mate. Kita am nga awanan karga titirsinak. Na, di ka gungit ibagam itinasayat Kasanaw kaslawan matam. Nakaungot kami. Awan bibiyang wow. Ay, sige. Pumanaw akong kagawan. Nasaysaya at pay, Kapitan. Gumatang Anya manan! Usep! Gumatang iti dua soft drinks kagawan. May saka, mate. Ni, apay nga gungot kayo nga Gumatang ang raw. Apay di mo makita ang awanan karga titirsenak. Kung nagpurchase kayo kanina na tuyang idikalman kagawan. Iso mo tinaibaga ni Chip Kwaraw. Chismosaw! Ah, Hala, pumanaw ka ni tisang wanak. Di mo dadalan daw ko, kusep. apay nga kagawan. Nakaungot ka matay. Awang bibiyang mo! Ay. Pumanaw ka kaidan! Ayan na, iti ginatang mga soft drink. Awang matila ako ni kagawan. Kasanungawan. Kat nagpaitulod da kanyak idikalman ni Jay Ilay. Tagpurchase da kano kininana to yang. Chichirya lang ka noodles tinakita ka karga titirsina na. Nay, apay nga ingat ha. Nakaungot pa Chip. Ha? Awan mo tiba asol ko kan na. Ay? Apay nga yan. Kastagayam tinapasamak maritoyang. Isugayam ako na ni Enteng anak kaungat ni Marikwanang itay bigat. Wen maray. Ay, masurunak nga raw kin ni Marikwanang. Ipapilit na mo nga minti kaya na. No apay met ngamin nga inted na amin ti kwarta na. Wen nga rod maray. Ay, pinalagi pakmat. Ngam kaslawan mangmangag na. Nakakaasimot ni Marikwanang. Anya nga tano pa utangan ta, Maray. Ha? Ayun anya. Tapno makargaan man ang titirsina na. Kastalaangan ti aramidan ta, Maritoyang. Uray, 5,000 siguro ti ipautang ta. Pangrugyan namanan. Ayun maray, mayatak. Sigurado ang maragsakan ni Marikwanang no kasta ti aramiden ta maray. Anya tararamidan nyo dito tersenak, Marituyang, Maribanang. At da ipabulod mi ken ka, Marikwanang. Sigurado ang maragsakan ka, Marikwanang. Ala, itad mo, Marituyang. Ayun maray, mabit lang talaak dito bulsak. Adto'y ti 5,000 maray. Ha? Ipautang mi day ta kwarta. Tapno adda pang rugyam manan, Marikwanang. Saanan? Saan ko akasapulan dayta? Ay na, Marikwanang. Alaam kitdain. Ay, saan ka kadi nga agbabain? Maawatan mi mutket no apay akas ni tinaramid mo. Maawatan may akayat mo lang apag triplyan kumati kwartam. Iso na laeng, ta saan akas iti mabuybuyam iti Facebook, wano YouTube, tinapasama. Mababainak pa yan kada kayo adu ako, kumare. Mabainak ga po itinaramid ko. Ay na, maray. Nalpasan day jay. Kati maibagami kan ka. Saan ka kumang agdardarasudos nga agdesisyon? Panunutam pa'y anaimbag no anya ti mabalin nga ibunga. Ti may sabanag, sakbay nga aramidem. Tapno saan ka manen ama ilawan. Ay na, nanakwanang. Saan anasaya at ti dinadarasudos a desisyon? Husto ti kuna dagiti ko kumarem. Panunutam pa'y anaimbag no anya ti mabalin nga ibunga ti aramidam. Iti kasta, saan ka ang maisagma? Ala sigay! Diton! Tinagibusan ti sabali pa'y aparang! Dito'y drama tayo!
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Jun Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.